Il-kumpanija Ingliża tal-Ivvjaġġar Thomas Cook iddikjarat falliment fosthom minħabba inċertezzi li qed iġib Brexit. Thomas Cook kienet ilha fis-suq għal 178 sena u kienet mifnija b'kompetizzjoni kbira online. Is-segretarju għall-affarijiet barranin Ingliż Dominic Raab qal li ħadd mhux se jitħalla maqbud barra l-pajjiż, tant li l-kollega tiegħu is-segretarju għat-trasport Grant Shapps saħaq illi inkrew numru ta' ajruplani biex il-konsumaturi jirritornaw lejn pajjiżhom mingħajr ħlas żejjed. Qed ikun stmat illi ma' 600,000 passiġġieri ntlaqtu minn dan it-tmiem ħesrem ta' operazzjonijiet minn Thomas Cook. Bosta persuni kienu u għadhom ansjużi ma jafux se jiġri f'diversi ajruporti fosthom dak ta' Gatwick. Don't know how if I'm going to get on a plane and then how I'm going to get from Glasgow if they take us to Birmingham or somewhere else. So it's going to be very difficult. Well, we've been saving up for a year for this holiday, you know what I mean? And we've paid all our money, we've paid all the insurance. We've come here on a Gatwick flyer, we've had to pay that, so we're going to lose that money now. And we've got nothing left. It makes it, we're gutted, absolutely gutted. They should have emailed us or let you know about stuff. There was no communication about it whatsoever. Their website doesn't say anything whatsoever. F'Malta wkoll tħallew xi persuni maqbuda fl-ajruport kif din il-kumpanija kienet topera titjiriet minn u lejn Malta. Il-Ministeru għat-Turiżmu ta' Malta qal li se jkun qed jieħu numru ta' inizjattivi biex viżitaturi u anke lukandi Maltin jintlaqtu bl-anqas mod possibbli. Fis-stqarrija l-Ministeru żied jispjega li jinsab f'diskussjonijiet ta' livell għoli mal-partijiet kollha involuti. Kelliema għall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qalet li titjira ta' Thomas Cook għal Malta ġiet ikkanċellata, iżda ġiet skedata titjira oħra biex tqabbil il-passiġġieri li tħallew Malta bħall-erba' fost il-ġimgħa. Fl-istess waqt għaddejjin arranġamenti biex jiġu skedati 3 titjiriet oħra li l-Aġenzija kellha tagħmel lejn Malta. Il-falliment ta' Thomas Cook, l-azzjonista ewlieni tiegħu huwa l-grupp Ċiniż Fawzun Tourism, se jwassal biex jintilfu mal-21,000 post ta' xogħol f'16 il-pajjiż li 9,000 minnhom huma mifruxa mar-Renju Unit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.